neza no mu marembo y'umujyi wa Goma, aha ni mu gace ka Maleba kwa Bashar Mukoto. Imirwano ikomeje kugenda yiyongera ubona yerekeza muri uno mujyi wa Goma. Bamwe barabibona nk'imirwano ikomeye iri kwinjira mu marembo neza ya Goma, nagezweho kuwa mbere ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Amakuru yizo aturuka ku mirongo y'imbere y'urugamba frontline muri territoire ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko imirwano ikomeye hagati ya FARDC na FARDC bikomeje kugenda bigaragara ko yinjiye mu gice gikomeye cyane. Nkuko amakuru y'ubutasi bw'urugamba bigaragaza, Battlefield Intelligence iragaragaza ko ibikorwa bya gisirikare byongeye gufata indi ntera ahitwa Maremo muri groupement Bashar Mukoto, aho ingabo za FARDC ziri gufatanya na Wazalendo ziri kugerageza kugaba igitero cyo kwigarurira ibirindiro. Icyo navuga ko ari offensive operation, bikaba rero ari ibice byagenzurwaga na M23 bikomeje kugenda byibasirwa. Icyo gitero cyatangiye hagana ku isa 11 za mu gitondo, ubwo ingabo za leta zatangiye gukora artillery bombardment bakoresheje mortier n'imbunda ziremereye mu rwego rwo kugerageza gusenya defensive position za AFC mbere yo gutera ku butaka ibizwi nka ground assault. Nyamara amakuru aturuka ku mirongo y'imbere y'urugamba aravuga ko AFC isitangiza counter offensive ikomeye ikoresheje mobile infantry unit n'imitwe yihuta igendera mu modoka za gisirikare zo mu bwoko bwa tactical vehicle mu rwego rwo gusunika begize inyuma abasirikare ba FARDC n'abazalendo bari muri ibi bice. Amakuru dufite nuko mu gitondo cyo kuri wa mbere imirwano yibanze cyane iri kugaragara mu bice bya Maremo, Karembe no ku muhanda Karembe Mpeti, bikaba rero bibiri kuba kuri strategic supply route. Uyu muhanda ukaba ufatwa nk'umuyoboro w'ingenzi mu bijyanye na tactique ndetse na logistique, kuko rero ukoreshwa mu gutanga amasasu, ibiribwa n'ubufasha bwa gisirikare ibizwi nka military supplies ku mpande zombi. Amakuru y'abaturage batuye muri ibi bice muri Karembe roko informa zacu ziratubwira ko hakomeje kumvikana urusaku rw'intwaro ziremereye zo mu bwoko bwa machine gun ndetse na za motors, ibintu bizatumye abaturage benshi bafata icyemezo cyo kuguma mu ngo zabo, ibizwi nka shelter in place, mu rwego rwo kugira ngo birinde kuba bahungabanywa n'ibiri kuba. Bikaba byakozwe mu buryo bwa evacuation routes. Raporo za gisirikare twakiriye ziravuga ko kugeza mu gitondo cyo kuri wa mbere AFC ikomeje kugumana control mu bice byinshi bya Maremo. FARDC na Wazalendo basunitswe nyuma y'imirongo imwe y'urugamba bizwi nka tactical retreat. Inyeshyamba za M23 zagerageje kwagura defensive perimeter zazo mu nkengero mu bice bya Karembe. Abasasanguzi ba gisirikare baravuga ko AFC iri gukoresha defense in depth strategy, ayikomeza gutuma ingabo za FARDC zinjira mu gace zatezemo ambushes mbere yuko zisubira inyuma. Mu gihe rero imirwano ikomeje gukaza umurego, abaturage batuye mu bice za Rubaya, Mushaki, Nyabyondo na Minembwe bo bakomeje kugaragaza impungenge zikomeye kubikomeje kugenda biba. Hari amakuru avuga ko abaturage batangiye kwimuka berekeza mu bice bitarimo umutekano muke, bikaba rero bibiri gukorwa mu rwego rwo kurokora ubuzima bwabo. Ni mu gihe rero abasasanguzi b'umutekano bavuga ko ibiri kubera muri Masisi bishobora kuba igice cya operation ni FARDC igamije gukora mu rwego rwo kwisubiza ibice bigenzurwa na M23, by'umwihariko ibikungaye cyane ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'imihanda ya gisirikare, icyo twakita ko ari strategic corridors. Ariko kugeza ubu AFC iracyafite tactical advantage ku mirongo imwe y'imbere y'urugamba. FARDC irimo kongera kohereza ingabo mu gace ka Bashar Mukoto. Hari impungenge ko imirwano ishobora kandi kwaguka igafata indi ntera mu duce twa Masisi nk'uko bigaragara. Kugeza mu masaha ya mu gitondo kuri uyu munsi imirwano yari gikomeje mu buryo muri Maremo na Karembe. Ingabo za FARDC bari bakomeje guhangana bikomeye. Abasesenguzi baremeza ko kuri ubu ibijyanye na ceasefire zamaze guterwa umugongo. Ibiro ni ibiri kwa mugiye kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko hari imirwano ikomeje kubera muri Sud Kivu, aho rero benshi bagaragaza ibiri kugenda biba
ko muri mu bice by'ahitwa Minembwe bikaze. Ni mu gihe kandi andi makuru akomeye ari gutangazwa ashinja ibirego bikomeye M23, aho rero hatowe imirambo y'abasore barenga 10 nyuma y'igikorwa cyakozwe n'inyeshyamba za M23 muri Kayoyi. Nk'uko babigaragaza, mu mujyi wa Goma hatawe imirambo y'abasore barenga 10 mu nzu itaruzura mu gace ka Kayoyi muri Karisimbi, ibintu byateye ubwoba bukomeye n'agahinda gakomeye abaturage bahatuye. Amakuru atangwa n'abaturage baravuga ko ibi byabaye nyuma y'igikorwa cyo kugota no gusaka ingo cyakozwe n'inyeshyamba za AFC M23 mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Abarwanyi bavuga ko bashakaga abantu bakekwa gukorana n'ingabo za leta. Abaturage bavuga ko muri icyo gikorwa abasirikare binjiraga mu ngo basaka inzu ku yindi. Nyuma y'icyo gikorwa bamwe mu baturage batunguwe no gusanga mu nzu itaruzura harimo imirambo y'urubyiruko rwinshi, bigakekwa ko bishwe muri iryo joro. Hari kandi amakuru avuga ko bamwe mu bakobwa baho bo muri Kayoyi abahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri icyo gikorwa, nubwo aya makuru gikomeje gukorwaho iperereza kugira ngo yemezwe neza. Ubutumwa bwatanzwe na Daniel Micombero ndetse yakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga aravuga ko rero hari amatsinda ya WhatsApp aho agaragaza abaturage batewe ubwoba bukomeye n'ibyabaye, bagasaba ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufata ingamba zihutirwa mu rwego rwo kurinda abasivili, abaturage n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Kuri ubu ngubu bakaba rero basaba ko hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye. Gusa andi makuru ari guturuka ku masoko yigenga aravuga ko iki gikorwa cyaba atari icyabaye mu kwezi kwa gatatu nk'uko byakwirakwijwe, ahubwo ko cyabaye mu kwezi kwa kabiri ubwo umujyi wa Goma wari ukiri mu maboko y'ingabo za leta, wari ukigera mu maboko y'ingabo za leta. Bamwe rero bakavuga ko aya mashusho ashobora kuba atari ukuri, ko hakenewe ubundi bugenzuzi. Ku murongo wa telefone rero reka tubaze Local Informo wacu Safari tubwire situation iri mu bice bizegereye Goma ndetse n'ahandi hatandukanye, aho bitangazwa ko no mu Minembwe urugamba rukomeye rwakaze. Mutama, waramutse neza? Waramutse. Mutama, turagira ngo rero dusangize situation y'ibiri kuba ndetse nuko bihagaze kugeza ubu bimeze gute, agezweho n'ayahe? Ni imirwano n'ubundi igaragaza imbaraga zidasanzwe bitewe n'uko aka gace ka Maremo gasa nk'aho kerekeza za Warikare, kandi bisa nk'aho bigaragaza neza imbaraga zidasubirwaho ry'iri huriro rya FARDC mu gukumira bikomeye iri huriro rya AFC M23 mu bice byerekeza Warikare, bitewe n'uko bamaze kuvumbura umugambi y'uko abashaka kwigarurira ino Warikare. Bikaba bikomeje kugenda arigaragaza imbaraga zidasanzwe ry'iri huriro rya FARDC, aho abakomeje kuba bakomeza nyine kuba abakumira bidasubirwaho bino bice n'ubundi byose birimo utu duce twa za Kashuka ndetse n'iyi Kalembe werekeza aho bita Ipeti. Bigaragaza neza yuko bashaka nyine gukubira iri huriro rya AFC/M23, kandi ubona yuko bamaze kubigeraho bitewe n'uko magingo aya nta AFC kugira kuba ryakwinjira mu marembo ya Warikare bitakunda, bitewe n'uko bashize defense ikomeye. ubona yuko nyine n'ubundi bashaka kugenda bakuramo n'utu duce twose turi très stratégique twa Masisi, bitewe n'uko n'ubundi gahunda ikomeje kugenda igaragaza ndetse n'imiterere y'urugamba. Rero muri iki gitondo n'ubundi imirwano iracyaba, sayibu tuvugana iracyari kubera muri Maremo nyine n'ubundi ni Masisi, aho n'ubundi bisa nk'ibitoroshye bari guhangana n'abawazalendo. Gusa ubona yuko abawazalendo basigaye barahawe imbaraga zidasubirwaho z'umurengera, bitewe n'uko ihuriro rya FARDC riri kurwanya ibitero bigiye bitandukanye by'imitwe igiye itandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Abawazalendo nibo bari gukora amaoperasiyo muri ibi bice. ubona yuko abawazalendo bamaze gufatwa imyitozo ikomeye cyane, bitewe n'uburyo ki bakomeje kugenda bakumira ihuriro rya AFC/M23. Ibi ni ibintu bikomeje kugenda bigaragaza imbaraga zidasubirwaho, ndetse byagiye bigaragara n'urwikango rukomeye rw'amaoperasiyo akomeje kugenda akorwa. Ibi bikomeje kugenda biba hano i Masisi, hari amaoperasiyo y'ihuriro rya FARDC riri gukora, ndetse
ni ihuriro rya AFC, aho ihuriro rya AFC ni mu butasi karundura bw'urwikekwe rukomeye cyane, aho bari kugenda inzu ku yindi mu bice byose bagenda bayobora kugeza mu gikorwa cyatangiye ku itariki 13, ariko n'ubundi ni kuva muri uno mujyi wa Goma haraswa. Ni igikorwa cyatangiye ariko cyahereye mu mujyi wa Goma, ariko magingo ya nyine ntabwo ariko bageze Masisi mu bice bari kuyobora, ariko nuko bavuga ko hamaze kugiramo intasi nyinshi, kandi koko ni na ngombwa. Impamvu urugamba baruhaye abawazarendo no kubera yuko ibi bice nyine biciyemo n'abagore babo n'imiryango yabo. Urumva rero biri kuborohera kurwana urugamba, akaba niyo mpamvu ubona abasigaye bagera ku ntsinzi ndetse batabasha no kubatsisura muri ibi bice n'ubundi byegereye hafi n'umujyi wa Goma. Birabanye n'uko n'ubundi gahunda bafite ariyo kuba bakwinjira mu mujyi wa Goma, akaba ariyo misi ikomeye n'ubundi, kandi ubona yuko isa nkaho iri gukora bitewe n'uko bakomeje kugenda bazengereza ihuriro rya AFC muri ibi bice byose byegereye umujyi wa Goma. umujyi uri kwegerwamo 23 yahinduye iki bwana Safari? Birumvikana ntabwo bagomba kwicara ngo batuze muri uku nguku babona n'ubundi bageranyijwe, kuko nakubwira yuko amadefense byo uri mushiki aherutse gutangaza n'ibyo nkeka ko no mu byatumye leta y'i Kinshasa inamuhagarika nuko yamenye amabanga yabo. Gahunda n'ubundi bamwe bari mu bice byo muri ano maparike, ariko ihuriro rya AFC bitewe n'uko batabasha kurezita cyangwa kuba abakwirukana bidasubirwaho ihuriro rya FARDC ryinshi ryari mu bice bitandukanye neza, kuko Nyiragongo barimo, muri Virunga barimo. Urabona ko bamaze gufatisha, kandi noneho misiyo y'abawazarendo bari hafi neza, bari muri ibyo bice, kuko abawazarendo ni abaturage bibereye muri gahunda zabo isaha n'isaha, bakora operasiyo bitewe kuko bari mu ngo zabo kandi ziyoborwa n'iri huriro rya AFC. AFC nayo ikintu iri gukora sahiye ni operasiyo z'ubutasi, bari kugenda nyine basubiramo, ariko bitaboroheye kuko urasanga umuntu aratuye n'igature arazwi, abayobozi barazwi, abayobozi nabo bo muri ibyo bice hafi ya bose ni abawazarendo. Akaba nibwo buryo batangiye kugenda bakosora cyane cyane muri teritwari ya Rutshuru, ariko na Masisi batangiye kugenda noneho bashyiraho ubuyobozi bwabo bwihariye bwo kugira ngo barebe uburyo kigino bakubwira abawazarendo bakomeje gutegura ama operasiyo agiye atandukanye. Ibyo Willy Mushiki yavuze ko bari hafi neza mu mujyi wa Goma, bahari ahantu hose, ntabwo yabeshye kuko barahari, ahubwo yamenye amabanga, kandi niyo mpamvu byatumye nawe bahita bamwirukana. Ariko nakubwira yuko ihuriro rya AFC riri gukora ama operasiyo nyine byo gukumira no gushakisha bamwe mu bazenda, ariko ni igikorwa kibabangamiye cyangwa kigoranye kuri bo, kitaboroheye bwana Bizima. Yego, reka dukomeza amakuru yacu, utujyane noneho tumanuke Karehe, dukomeza twerekeza n'ubundi mu Minembwe hose. Ugenda utubwira Uvira umuhanda wamaze gufungwa hose, ugenda dusangiza ayo makuru mu buryo burambuye Safari. Yego, umanutse rero muri Sud Kivu ni operasiyo n'ubundi yahise ikorwa na Masunzu mu mirimo mishya bamuhaye, aho n'ubundi urumva ntabwo baje kuguha umwanya ukomeye mu butasi, noneho ubutasi arabuzi cyane, ndetse bivugwa ko afite na bamwe muri bene wabo bakorana bya hafi, bitari buze korohera ihuriro rya AFC/M23 ndetse na NRDP twirwanaho, bitewe n'uko amakuru afitiye ku gihe. Hari benshi nubwo bari muri NRDP twirwanaho, ariko bari basanzwe bakorana na Masunzu, babahaga amakuru nk'uko situwasiyo imeze. Rero bidasubirwaho bitewe na gahunda yari ihari yo kuba iri huriro rya AFC/M23 ryari rifite gahunda yo kuba ryakwavansa ryinjira mu mujyi wa Uvira. Urabona ko ku ikubitiro akimara guhabwa imirimo no kumuha biriya bice kumenya gahunda zabyo, bahise bafunga umuhanda. Impamvu yo gufunga umuhanda, abantu benshi ntabwo bari kuyibaza, ariko ni uburyo bwo kugira ngo bakumire bidasubirwaho
abo mu rwego rw'ubutasi bwa AFC M23 ndetse na MRDP twirwanaho kugira ngo n'ubundi abakomeze baresiste cyangwa bahangane n'abari mu bice n'ubundi iri huriro rya AFC batari, kugira ngo barebe uko situation ihagaze. Ni mu gihe kandi ibi byose biri kuba sai muri iki gitondo bari mu ndondo ya Bijombo ndetse n'ara mu ndondo y'Ubuvira, bose hari umubare mwinshi w'abasirikare ubona ko basubijeho inyuma ubu birundiye za Kiriba mu gukumira cyangwa mu gushaka guhagarika iri huriro rya AFC riramutse rishatse kuba ryagaba ibitero ryinjira mu mujyi wa Uvira. Urumva ni igikorwa gikomeye cyane cyakozwe na Masunzu, ubona yuko koko ibyo Antoine Felix Tshisekedi yakoze biri bugire icyo biri butange, kandi noneho urabona yuko bya bindi byo gukurundanya abasirikare byamaze kuva kuri ruguru rya FARDC, bitewe n'uko abasirikare benshi nta kintu bari bamaze, nta kintu bari bashoboye, bagiye basiga abasirikare bake bake, ahubwo icyo bakoze ni ukugenda yagura amadefense menshi bitandukanye n'uko babaga bafite amadefense make afite umubare w'abasirikare benshi. Urumva rero ni operasiyo uno mugabo akoze iri buze gutanga rizati nzima, bitewe n'uko njyewe ndi kubibona saa iyi ngiyi. Ni mu gihe rero nubwo byose biri kuba mu Minembwe, imirwano irakomeje kandi irakomeye, bitewe n'uko nyuma y'uko n'ubundi agiye agabanya umubare w'abasirikare, ndetse ubona yuko hari icyo byatangiye gutanga, kuko yagiye agabanya umubare, ubona yuko koko ibintu bimuzanye bishaka kuza gutanga igisubizo cya nyacyo, bitewe n'uko n'ubundi basa nkaho bari kugotagota ibi bice byose. Ubu rero magingo ya sahi imirwano ntabwo yari yakomera ku rwego rwo hejuru, ariko icyo nakubwira cyo imbunda no ziracyumvikana n'ubundi mu bice bya za Mitamba, ariko cyane cyane ni muri Karingi yabaye Karingi bitewe n'uburyo ki isa nkaho ifite ubukungu bwihariye, akaba ari nayo mpamvu bakomeje kugenda bakorerano imirwano. Abenshi barabaze Karingi byagenze bityo, ariko biravuga yuko harimo n'ubundi ubukungu bigendanye n'amabuye y'agaciro, akaba niyo mpamvu baba bashaka kuhafata, kandi ikaba ari na point strategique yo kuba wenda habaho kuba bahashyira amadefense akomakomeye. Magingo rero nuko byifashe, nuko situation ihagaze muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wa mbere. Ubona yuko impinduramatwara zahindutse ku bigendanye n'akajagari k'igisirikare cy'ihuriro rya FARDC bari bafite. Bwana munyamakuru, yego, tugenda tunagana ku musozi, turagira ngo duhe ishusho y'ibiri kubera ku muhanda Bukavu Uvira, cyangwa se Uvira Bukavu, bijyanye n'uko FARDC yamaze gufata ingamba zo guhagarika urujya n'uruza kuri uyu muhanda. Siwasi hari kugeza ubu ni iyihe, Bwana Safari? Siwasi hari n'ubundi nta muvumo ihari, kuko aho AFC iri kurinda ni abasirikare bari ku mihanda nyine, bari gukora, bari gucunga umutekano. ni mu gihe no ku ruhande rwa FARDC iri kuyobora cyangwa bafitiye ubugenzuzi, naho ni umubare w'abasirikare bagiye batandukanye. Ubu ntabwo ariko ubavuga ko bari kurebana y'ingwe, ntabwo naba mbeshye, bisa nkaho hariho gutinya naho, cyangwa bategereje isegonda rya nyuma ryo kuba ati mwatake mukore ikomeye mutsisurane. Bisa nkaho bategereje abakomanda bo kuba baboriyanta isaha ku isaha. Mwakumva ko imirwano ikomeye cyangwa yahinduye isura muri ibi bice. Bwana munyamakuru, haba wenda hatangiye kuba kurasana? ntabwo sayi byari byaba, bitewe n'uko baje babigerageza. Mu kubigerageza hagenda abaturage bagenda bimuka bava mu bice byabo, ubona yuko utamenye icyo bagamije, kandi utamenye icyo bari gutekereza. Bisa nkaho hariho gutinyana no kwiganaho mu buryo bushoboka bwose. Yego, turebye ku bijyanye n'urujya n'uruza kubangamirwa, abaturage baba bamaze kubyakira? Ntabwo abaturage babyakira, kuko urabona ubuzima bw'izi zone ni ubushabitsi, kuko
buriya nimba hari abantu bakora cyane ni abantu basa nk'abegereye ino mipaka, ndetse kandi no gushaka imibereho muri ibi bice, nka cyane cyane nk'abashabitsi bacuruza mu masoko. Urumva rero urujya n'uruza iyo rwahagaze n'ubundi ubuzima bw'abantu buba bwahagaze, abaturage ntabwo bishimye kandi ntabwo bamerewe neza. Urumva ko basa nk'aho bari closed bitewe n'uko ibice byinshi biri mu biganza by'iburo rya FARDC, ibindi bice biri mu biganza bya AFC. Urumva hari abegereye muri bino bice n'ubundi bigana mu Buvira bari baratangiye kujya bajyana ibintu bajya gushakirayo imibereho. Urumva rero kuba bafunze, urumva ntabwo biri koroha, nyine abaturage barasa nkaho bababangamiye ituze ryabo. Yego Mutama, reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Yego namwe reka tubashimire.